بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم وطهر لقلوبكم وقولوا بهن صدق الله العظيم. Ako mangena nešto teroden taro džuvlja, mora to vol jek zastor ili mora to vol jek zavesa. Kote Allah Đelešanuhu wa kerallah ki to vol amare kalbija počisto heme džuvlengere, heme mušengere, wa kerallah menge ki sura el azab pindu trito aeti. Padaleske wa kerallah o mušahemo džuvlja nasminena to ven zajedno kijek soba, hem te dikempe, a da vajtano harami. A da leske o Allah Đelešanuhu vakerja amare pekambereske kojek hadisi, šerifi, kote vakerallah menge o pekamberi amaro Muhammed alaihisselam, vakerallah la jahlunna rajulun bi amratin wala'atu sa'afirin amratun li la wa ma'aha muhramun. Vakerallah menge o pejgamberi Muhammed alaihisselam hem neka mate oven o musha hem o džuvlja tuja manusha adalajtane mate oven zajedno kijek soba hem vakerallah ako putujnela i džuvli mora to vola jek pratiolac ili jek laja jek manuš. Al te vakerallah menge o Allah Đelešanuhu ki sura Nur isto deka o Allah Đelešanuhu zabraninala je ke džuvljake te pirel korkori ili te putujnel korkori. Dali kađal oj ko hađiluko, dali oj kađal ki umra, mora to vola jek pratiolac. Znači jek manuš laja to vol. Vakerallah menge amaro pekamberi Muhammed alaihisselam vakerallah arakentumen e džuvlenge posebno mate oven korkori mora to velen jek mahremi znači nala jek pratiolac. Vakerallah menge akate deka jek ensarija pučla e Muhammede sallallahu aleyhi ve sellem pučlale. Ja Resulullah, dali šaj vakerallah mo pral to vol pratiolac ili to vol znači me romnjake to vol akava znači sarsova kergem to vol laja ki družina te pazinella od ova znači nala dali laja šaj to vol znači mahremi lake. O pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem odgovoringa adalen sarijaske vakerja ej tu mopral pa baš atar počminela vakerallah o zinaluko. Pa adaleske o Allah Đelešanuhu isto naredinala menge našti jek džuvli te putujnel korkori, a i o pejgamberi Muhammed alaihisselam vakerja mora to vola jek mahremi laja e penjaja. Ko putujbe ili bilo kaj te džal. Ja da leske vakerallah menge akate amaro pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem vakerallah menge ko panda hadisija deka amaro dini, amaro islami nadozvolinela te ovel jek džuvli hem jek muš o sami mekije kojek prostor ili soba ili negde kod isao kafe zajedno te bešen te pijen kafa ili pa te keren lafi duđene. A da leske mora to olijek zavesa, mate dikempe, hem mate kontaktirinen vastencar, hem te gušinempe. Znači, a davaj tano harami. Pa molina Allahe zul dželali vel ikram, te mukhela menge akala šuže osobine taro Allah Đelešanu kojem taro pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem matoven a ođuvlja korkori, hem mate venko kontakt, hen te pozdravi nempe, seko ne mušeja. O Allah Đelešanuhu
ka ponizhin kerel adale manushen ili adale penjen ili adale murshen soka pozdravinempe e gjuvlencar. Pa gjieratina gjangem odavdije džanaja molinaja e Allahe Zulgjelale vel Ikram te ovenamen akala šuže osobine hem tova prava muslimajna mate pozdravinamen e gjuvlencar. Esselamu alaikum rahmetullah ve bereketuhu.